Plesni savez Srbije organizovao je zimski kamp na Zlatiboru sa ciljem da okupi mlade plesače iz početnih kategorija kako bi se u dobrim uslovima za vežbanje napravio tim koji će na najbolji način predstavljati svoju zemlju na budućim državnim prvenstvima. Nakon kampa prva provera bio je rating turnir za sve kategorije u sportskom plesu organizovan u Čajetinskoj sportskoj dvorani. Sportski ples misli isključivo na dve kategorije plesova, to je na dve vrste plesova, latinoamerički i standardne. Latinoamerički su oni temperamentni, ima ih 5, samba, rumba, čača, pa su dobili džajv, igraju se u paru. Također postoje i ti standardni plesovi, ljudi ih više pamte po onim lepim haljinama, velikim, koji su karakteristične za balove. Odakle su i krenuli ti plesovi, to su valcer, tango, bečki valcer, slow fox i quick step. Dakle, u obe vrste plesova imamo po 5 plesova i takmičari se mogu takmičiti ili u toj jednoj disciplini latinoameričkoj ili u standardnoj, a ima i oni koji plešu svih 10, pa s toga imamo i ta 3 državna prvenstva, latinoameričku, standardne plesove i kombinacije. Također imaju i svetska prvenstva i evropska prvenstva također u tim disciplinama. Sad, za sportski ples, kažem, više nije samo taj latinoamerički i standardni plesovi, već podrazumeva i ove modernije plesovi. Prošle godine smo imali potpisivanje gde su se svi savezi nekadašnjih modernih plesova pridružili jednom jedinstvenom, odnosno Plesnom savezu Srbije. Na sajtu Plesnog saveza Srbije svi zainteresovani roditelji mogu se obavestiti o najbližim licenciranim školama plesa gde mogu upisati svoju decu, a najpovoljniji period za to je kada napune 6 ili 7 godina. Od 6. godine, 7. je sasvim u redu da dete krene i onda će ispoštovati i proći sve te kategorije koje su osmišljene da bi se kroz neke nivoje pratio njihov razvoj, odnosno da bi se kroz nivoje usavršavali. Tako da od 6. godine je najbolje. Ja sam recimo od 7. godine krenuo i ispoštovao sve to i zato i ja sam na kraju postigao te neke rezultate kojima se ponosim. Sport je nešto što je zaista kompleksno i lepo i da je zdravo pre svega za svako dete da se razvija i mentalno i fizički. Ono što raduje zaljubljenike u ples, a nada sve same igrače, jeste odluka da sportski ples bude uvršten u olimpijsku disciplinu. Eto još jednog dobrog razloga zašto bi se deca mogla zainteresovati za ples.